Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke National People's Party kalong ke seng kepada job bon tam ki MLA ha ke election ke ying dor bar thawan ke jilla ha ke bakala job na ki arpu hundreu tali ki constituency. Kene ke seng ke Donkam satang sangut ki MLA ne ki weipat ki seng bakan Thaw ke Sorkar bathamai. Hadin ke NPP ke seng ke bawan baar ke jingbon pat kalong ke United Democratic Party kapala job hadu khat wengut ki MLA. Ke All India Trinamool Congress bat ke Indian National Congress kila yo mar sangut ki MLA kat baga BJP, HSPDP bat PDF kila job mar arngut ki MLA. Ka seng batmai kata ka Voice of the People's Party kala job haki South ki constituency bat ki donru sa arngut ki kertong klem seng ki bala job. Eka result jong ki election MLA la penbena minta kasngi naga benta ki sanpo kendai tali ki constituency.